Fuluni Mandal Congress Committee pen Chapatir Piponsi, both committee tour program Tarabasa Langki Pamanpon. Fuluni Sport Association pen Chapatir Piponsi ke dam tangani pen pini football tournament Angdungkiti Padupon. Fuluni Mandal Congress Committee pen Chapatir Piponsi, both committee tour program Tarabasa Langki Pamanpon. Bangso mailong ke bangji Congress Party pen MP election hot ki claim ke dam ki messenger phan la pen kai mat Congress asong ke do thi pen chepang tangji phan che than che pare pon la pen ke bangji MP election hot Fuluni Kangarat ke Rostam lekhya phan se MP ticket pipon beg nangji puta Assam Pradesh Congress Committee la pen Karbi Anglong Congress Committee maipu atum pen chuning ripa dupon Bangso mailong ka chitong don aluhia man pen EX MSC ang parta KADC in charge Mor Jahandor Singna Rostam Lekhe MCC President Tumche Tonglun se Mayardi Pidun Fuluni pen bari the togbi report Time News Tifu Kibangji la MP election ahut nale tum non hamona leni ya tengla party and lason kachiru sai kiduji angring ma te kabeji angring la to butha ba nale tum da Fuluni la Congress ke non ke left isivet la je bhong alam ave da ke non ke MP election ke 26 constituency long pen bang ke Congress ke la da ke highest percentage ke long ji angring thi pigan thenili tum da ke claim ke dam mi pik Fuluni Mandal la president pen chenglok secretary pen chenglok la pen office birel la pen PCC president secretary la pen youth mohila tuman tame pem rapet la pen mi pik kami claim dam ke tang pik lo da ke la pen percentage ke ong naji a constituency lo non Congress ke MP election ke long ji ining hang pek lo la pen nili ticket ke long ji angring da thepek la pen ko nili ticket hang onji phan bang ke form som election ta idamel lo Assam Pradesh Congress Committee lo la pen non nili tum Fuluni constituency along pen bang ke nili phansi ticket ang pivek ning pusirat tum si demand lo non ladak la si MP election non 24 aning kan abang so MP ticket ke nitu Fuluni along silong wek ning pusirat tum si demand lo yo dalang si Congress zindabad Congress zindabad Rahul Gandhi zindabad Rendung Ti zindabad Prabowo zindabad Rostam Lekhe zindabad Rostam Lekhe zindabad Opini la somai bangke gedonang kok la hello nilitum Karbi Anglong District Congress Committee hinpen nilitum han MCC angkangarlo Fuluni MCC angkangarlo boot committee mate primary Congress Committee la long tour program dam enangi pula so circular nang ile pensini ligu pini tour program bang bom penilitum pini an mungkin nikre netcap nikri nerkep an nilitum pleker lo nilitum cukup damtang Desember 2 tarik pen mo Januari 2 tarik an nilitum la so PCC board committee tour program an nilitum pajut enangji la si pinidar nilitum Tarabasa PCC mate Tarabasa left wing lepen right wing hini PCC celang pe sini tum ladak pini la so tour program padolo asih la so tour program long ni tum lona che tong do observer mate LSC in charge alang li Mohesh Kumar Chauhan alang li dipu LSC in charge la pe li XMC la pendak ni tum long pini che tong dun la bangke langsung mi pi block congress along vice president in charge alang li district long tame alang li secretary lo moheni intia ke hai la pendak ni tum do mondor congress tembang do an da hello asi pini ni tumpen da congress ing tang piglo da Fuluni long bangke aglo lo pen ing tang piglo si pini tame na tum da press media long da pini armu ge tong na tum thek long lo asi na tum da media tum ta na tum da le la ing no la si da non epong MP election bangke Fuluni mostly pen bangke congress si highway ko da by congress si lead back po Fuluni MSC constituency ke la si ni liga do be kar benglong ara tum phantame ni li chuning rilo je Fuluni mostly tame na li tum congress ing tangti bumat hari no inor bangke non bangke congress ing tangit pil lan chalo আজি উপস্থিত সকলোকে আমি প্ৰথমতে ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আমাৰ ইয়াত টুৰ প্ৰগ্ৰামৰ আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি তাৰাবাসা লেব আৰু ৰাইট PCC দুটা
লৈ কিনে আমি ইয়াত সভা অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে আমাৰ দল সংগঠন মজবুত হওক আগন্তুক MP ইলেকশ্যনত তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ যাতে আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁলোকক বেছি মানে ভোটত যাতে আমি জয়যুক্ত কৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ Kadoeran Petron itu berapa? Emek nang dipcek, hinggu nang bangkai nasonsi. Itu mana nasonsi ni nang iklim? Lasi, lanon kedang tan non tak sampai mau natu. Mereka ini tumha long hu rong tukong. Pini hukur bar bojar apa latung bang. Nili panang itang lo, nang itang kang lo sari martu, non he pada leptes lo, non naso lo, non masih klembo, lepti ne he klembo. Hoi long ben bang po sentral bayar lo, poisa po lai po, sai lo pipe, poisa lo yang kita bharat pipe, silatum non son klembo, lalu pini alam lo pada hedan, nason silatum cuma thabo. Nasi lano inglo long tukong hodai ta ada ke MLA ke VIP gari tu sikaru lo hotak inglo laga dilihat non mala kuya sau curi dun bahkan tua ke tongkong pun di teknologi lo nasi halada pun sinai thakang lo nasi hada kontraktor bangke ada Congress Jindabad, Rahul Gandhi Jindabad, Rahul Gandhi Jindabad, Sumrohan Jindabad, Sumrohan Jindabad. Fuluni Sport Association pen cepatir piponsi ke dam tangani pen pini football tournament angdung kiti padupon. Bangso ke pachupon lake Waisong FC lapen Habekro FC atumang ki juse angdung cepa phoponsi halapu Waisong FC atum kethek munaga jong Jirsong FC aphan gol thompen parem ponsi cepa haipon. Aluhiaman pen kachitong dun EM kangbura kiling both chairman Sarsing kathar social welfare stabina teron piatum chitong dunsi samjin pen pachupa jutpon. Fuluni pen barit he tokbi report Time News Difu. Abang tington tidak nanti ini final deh lo punya kok pasti tidak kaget deh lo pulang deh labang ke mana khela apa perang ada tuh si khela apa perang ini bayi mana akai hamba cuma tadi pulang deh la khela tangdet atau lo te khela wet not mau sibak awal saya ke lo longpon po lapen khela le tum ke dua putra la biar kamai klaim otip otpamelu pote awal saya tu Lalu nono mangka na tumpan ning thelo hodai mala highway ali kali hodai mala kali pop langsung se pathuji bangsi ni na tumpan chuni lo nang theta pati ek polam si than chok lo in numero lage kadom in pipe ukuram Kilolong, ini sport association pen, league final ke satu, ajak dingkui pen patuno, pasunan bangke, bangke, Waisong lapen Jirsong, klub ini sih sedang lo, masuk sedang lo, misen apa ya, karena ke puni lo klub lo, semua silang seripat langkah, apa boleh boleh lo, lain lo. Gol kon an man sige chipi lo champion champion te non ke wang yu wiki mi tum phan ke nang lin ben ke mi CSP non ke wang yu wiki mi tum phan ma ke lao se patthi phal se kam pe ko sam government dala deneng ke government tum dala ne hai patro kam ma kan mo asi lao se yang song point phan ne school se sam ma ke la rai se ada di limba lao se